Porque la persona la bola check dan harus yang penting penjelang buat nanti jadi kopi posisi langsung breastfeed di pama kalau dan teh jadi tu ICT kan dong sir disebut solar project lepas itu dah corporate company itu baru cerai dia pang seperti itu nalo jadi tu strong lah strong pun alam non ada pun orang lain sikit lama lepas orang lain sikit tu non amat claim dan itu mak highlight kita sabuk rong ada tuhan lepas disebut non long yang tu angkatan kita kalau pun solar project kami kan for exam lampu tu kalau competition Ipo pula suamian kan jadi tangkal tidur kira itu tak pinang sama juga selaya pulang sama hujung dia siapa jadi tu song alam lepas itu tu dalam soal dia sebut tak orang tuan yang itu satu di rumah dalam ratang ini pun pakai kami dia token paklang di fasilitas pun sini angkat alam ini prepared sini lu tu disini IPP alang kan itu media spokesperson tu alang di Samuel Rocky alang di Tenhampo dan penentu IPP of ship container Rajan Tibu alang di Sila wanang deng sinon itu IPP dan di Gambong wanang deng itu rumah benar sinon waktu antara status alang benar si dua alang di dalam sistem si ini sistem transition spokesperson transition ada seperti Sarolo, media person tentang panang penerimaan kira apa? Lalu link itu, jadi tu IPP itu platform makam ansai Karbiang Long, Lapenensi Hills, Atokano, itu kedua okay, Indigenous tribes of the land, kedua ladak itu bari macam lanjut untuk kelompok makam angkun, ansai ladak dan di sini dia pansin di sini, ini tu lapen, dia pensi lahai alam. Kalau kita malong lesi, itu kita lakukan sini longko. Alam apa? Cepat tang alam no, cepat bongko, lapen non wanang deko, lutang de, niltum diklaim bongko. Jiwa perang, ADB review panel atum bang dan nanggung berikan Karbiang Long bang si niltum kecuali riating dan atum bang si adi maklong nanggung berisi ladak putih mak besar ma lapen niltum ketan dapat coba ma ahok ma alam niltum bang si bang nang tagih bang lapen rong asor long le ayam kubek atum kasih tanda nanti ladak long le PG IP wala niltum ketan nanti lapen ale do away lahai alam itu dipandu pen non anabang ke compliance review panel pen isi nil tema pana kido nang lelo lake non pidi penabang bo isi la review panel la report la tu public upon people la pen la so report ke 99.9999 say lake funding bangke available. Funding available pula tak memang itu compensation long po ke ni citi kam available. Alu ni tu malam lo ni tu IPP tu ke claim tham the la pena hop si claim ji la pen non with records with documents la si ni tu rada tu mapan nang than deklar dah lo je autonomous council atum nang itu mapan lapen kaprek atum nang itu malongbang si
compensation ng people. Poisa lan 3 generations of panlong ipuar ni si Japan Murdo. 3 generations kali nang litum 1 generation of panda kali nang litum army ang chunan ta long de. Lapen ali avi pua nilitum chini pa me si claim ta claim lapen pini ani an ke ADB funding bang ke avelo. ADB pen funding avelo pulatang te ladak ke compensation ke avelo. Lapen akapre ka bang ke long le philang bangapan ke job thap la so aputhak nilitum NCST along National Commission for Scheduled Tribes along nilitum complaint pen nilitum kedam tanga chiklo inquire report nilitum National Commission for Scheduled Tribes lage Shillong regional office Shillong along nilitum hearing ke do nilitum kithanang jian than lo lapen aphi do nang pali do lo lage lahano non ke labang so along le bangapan ko company lapen private individuals upon accept indigenous lapen long le prove ka do apan kalipen para apan kipi ke jor Allah puthak kang sai kapido ji apan NCST apan nilitum of course pen first hearing but is sitting nilitum Shillong long pedo that and non report ng klang laki nilitum kithan nilitum kipi report lapen council latum lapen APDC latum kiklema aputhak latum insai pa me pen non latum NCST pen nang kipaklang alam laki lapen isi do NCST latum in view of the submissions made by the parties, the Commission hereby makes the following recommendations. Number 1, the concerned authority shall submit a report detailing the names and a number of villages along with a village-wise breakup of the tribal families likely to be affected by the project. Number 2, a copy of the resettlement and Indigenous Peoples Plan prepared by the authority shall be furnished to the Commission along with a status report of its compliance with the provisions of the right for fair compensation, transparency in land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013, and other relevant laws. La kibua bangke la hello ladak nang litum jongsi la so project BG pulutang te kopilo kipilang ji detail the names and number of villages dagrong ko andoma hirong don ko andoma lapen idonalong dong le aputhak doma apema bangwansi long le puta kidoma detail latum pinang po lapen ancho takali somthom do land fair right to fair compensation. Number 1, compensation. Second, transparency in land acquisition. Longli nang tung ladak enlo bulutang de kon mat aja kon mat mat sinang pima lapen ladak nang litum la so along le APDC atum la so along le ke long dam le kon na fen si ke long kon na aja kon mat si ke pima Lardak pen pinang po lapen isia bangke rehabilitation and resettlement. Nang tumlong le ano pucot kali chokche. Nilong le cirisi ni parmantam nilong le cirisi tu nilong ni panalong kaprek cirisi nang pinay. Long le rehabilitation. Long le ta nilong nang ji lapen long le chot ta kali ni kerenji ni kai si kerenji ni so ni su kerenji apata
ng pinangji. Lalu, lasi action taken report may be submitted to the Commission within a period of 2 months from date of receipt of these mandates. Pindi laki ceklo jodi yang bong latum lahai a report cepinang po lapen dak la along le solar project along le ahem puvek atum babangke foto ta citili dun long le along le ahem puvek atum babangke aputa long amen ave hala CM tang EM tang kumat de paisa tangka ke do tum si aparo ciri bangke kota ka cempunai control pulo tangte ahok alam ke ahok si peklang nanji hadak ke do vek along le ahem puvek atum along le aputa sinangji nasi latum compensation ke lagi na kilo kopilo kitor kinang sok ke kali compensation te pini chopo pina babedat po lapen kinang sok ke kopilo nekai lapen moneso nisu akai apan bokai parukai suri lasalong le do tik alang tum ke ningkan drop certificate 90 years apan si list 90 years pan si chor dead lo la 90 years chor dead pun tante ni pan suri to lakh hotrok ba 1 crore na pita ni dorde ke moni sumar ni sumar atum pan si nangji ke dasi ladak ke mo asumar akai na so appear ke do tik kereng ji apan la long le ahem fu atum apan ko pilo na tu pinang ji ko nasi pion ji mala tu nasi pini nile tu IPP pen media long ke bang kela halo nile tu ahok alam ko pima la pen nile tu ke klembo ahok kalima kalama nile tu ke thang pang dak ye pansi banglo la pen nang nile tu mapan nile tu kepacu baik ba lam kepincong thap kulo tang tela nile tu malong documents do verification of hanbang kame ako jong si nile tu kaning jepen nam kroi morem kulo tang te nile tu malong ba ikno nile tu bang thom long an no nile tu la documents nang people la pen jong si nile tu apan nile tu kamatha jong si non to that apan ali anta chok kulu tante nang litum ke matha bi chok che ulo athema ni litum IPP atum ke claim pangcheng lo la ke pangcheng at son si litum damom po la ben ni litum dangan chok kali jong si dam nang ji kulu tante ni litum ke Indigenous People Rights International lo katam ji aku hala dakta alu peli tang lo ni litum aku Ancho tagali nilitum nang thanbong no nilitum ke UNO Directive Nations organizations along hadak minority cell do nilitum representative do Dr. Annabel Bara la so a guidance ating la so nang ke jating si nilitum klembong no na penon rada hirjume la penarnam hirjume ke nilitum non chumbong no la pen pini arni anke la anang desi non nang le iglo Ningoy alam do, ningdu alam do, jadi itu mahai klembo mahut, budang te ili tu mapan rat cari, akisai, kupulo, CEM, tuliram romhang, nili cudam tanga cek lo 25 inquiry report ni, NCST hearing upon Shillong daming lo nil tu President pen nili dam lo. General Secretary ke alam ini offering lo tak penang lo tidak lo nilitum ke dalam pen 25 arni nilitum dalam lo 24 dalam lo nilitum 24 dalam lo aju hadak sang lo anke nili ke bang dipunang ke pen nili pan polis sunang nepcek kupilo alam kupilo nili chok che pudam lo tang nili la Autonomous Council Karbiang long along le
Inu da pan suri lapu dipira dalam kesi ni lihat tau ni lihat. Lapen ni litum ke klaim makam ke nahan tu je. Ni litum dada inglong asu anong leke jog nangji. Kusi lapen ni litum rights ke do thip nangji lapen ale gobi man ni litum kelong nangji celong rek nang kusi ni litum kelong. Tela so putar ni lihat tau chok ci ni lihat klaim chok ci det na. Ha? Pini suppose solar project upon 18,000 bighas. Ciri suri krener cap pidato. Aku tulang suri pok. Aku EPDC tulang EPDC angring tulang. Aku CPG bang ciri pok suri pok cap. Suri pok cap. We can't even imagine you. Kemata ada di, guna ni ibu arti ni datang, nan anak long lebang pan kipi. Pulang deh, neli punang kok, neli tum IPP atum ke klaim, lah hai apan kapi job dia pan, mono ta, non neli ni kan lo dopo, half of my life is gone. Nanti neli non apan cuma thalok te choki man, mon osomar generations to come. Atau pan si mata nangi ke, lahai pan si nil tu serious and si claim lo, laki claim lo ke, oh nangi claim mesel lo aku, ini tu hianang bong le, ning cepet he, ciro rete komar lo, habang aso nang tulima. Bangladesh pen kebang tu nang ro redu, bang kuson si longle nang long ni, kuson si ali nang long ni mas yalang tu bidi claim bong, bidi kangni claim bong, poisa pen senang baik ko, tapi nason pen nang baik ko. Tapi ini tu dah kita tu, ini tu yang si charjab je, ini tu yang si cerai kau mungkin perlu tante, komat lah. Lapen ini tu demokrasi lah, okay? Ini tu apa nak representative si, ini tu apa nak klaim binai je. Ini tu apa nak kira kau nak yang si long, ni nak cujur pirong bedek, komat lah. Ini tu apa nak kerja bang lah, ini tu apa nak keber bang lah, nak kepir dia bang lah, nak kepacing tur dia bang lah. Long leg at joy long leg nang chan bom lo karbi tu nang chan bom lo te muarni siarni nang le ji je ini tu barpi barso kita mia panda di mawi nang ke dah hobe nang lidam tu switch off da barpi barso do dam hai dei del hai long le ji pila te muarni siarni isomar kai ke barpi barso da do dam hai dei ku Cuti coba ya din ke ada dalam pakai mata si ini dah development nanti ini tu fuero IPP we are not against development nanti pulutan ke equitability pulutan ke kacelar cihoman nanti ni kupini pulutan ke halaso adora teng sini daun nanti nasi Penangan atau nampu, you are against development. IPP is against development. Where is IPP against development? Where in principle we are going against development? Where in practical? Where in Nitum kiklaim lang kung nasa nitum against development kita ma? We are not against development. We are against the system of development. Ni inu da panali pen ni inu tali kilom pen hala kapre tuma pivir klum tote lagi development kali ke ni chujor pon ni ke pro rahem chikim depo hala ni rak ki kopila so lahan lo piniari labang so long le cerai kom nangji lapen arjap klub pen ki claim atu mawi organization dopik, political parties dopik, regional parties dopik. Kuman lah ke klaim. Dah kalau ke hang jojo lah seta, we need to be paperwork si klaim nangi. And you should be thankful to IPP. Alam kelar. IPP tu kan actually kena tu coro nangi, because compromise away ni tu lombe. Long le pila long le compromise away. No compromise.
Lasi pini nilitum nang litum apan aku nang etan paklar alam ilahan no nilitum claim pompen non labuan ang nek lelo lasi ning keikon laben ai claim pang chenglo laben chunche tik nilitum claim ji laben nilitum apan ali gali number 1 personal gain apan kali nilitum ge lasi nang litum apan ang chuning rike lahan no nilitum along le pelang ilitum rights, constitutional rights of Parman ilitum ali chue nami. Malam suwe na panali ge ilitum compromise nami. Lasi compliance review panel pen nang litum apanang puri ko je say laki Philippines, ADB Philippines headquarter compliance review panel pen alu. Compliance review panel bulutang te latung ge is investigation group lo. Investigation group chu apranga che kloda kar biang long ni tum ke ham pen alam tum bang pen investigation nang claim pen la so pen api a report nang tum long ipo la pen ni tum apan nang kido nang tum apan report ko. Following our letter to you dated 18 February 2025, the compliance review panel determined that the complaint regarding the above captioned project is eligible for compliance review. Eligible. Nilitum ki claim ki chok chigawi. Chok download. ADB's Board Compliance Review Committee has reviewed the report and considers it appropriate for the ADB Board of Directors to authorize the panel's recommendation. Review panel ke investigating panel law latum non maga Board of Directors latum above latum Board of Directors atum pan naso alok kita lo lapen pidet pen the Board of Directors has accepted. The income law lapen nasote ke eligible. The CRP submitted its eligibility report to the board on 28 April 2025 for board authorization of its compensation on 19 May 2025. The CRP report, along with ADB management's response and board's decision, will be made publicly by 28th of May 2025. However, 28 inquire ni subject lo tarigin ko sila tu PG kulo seta compliance review panel pen board of directors atu makuching by to see pini penalang bo ako si pichuko. The report, along with the board's decision, will be publicly disclosed in the coming days in accordance with ADB's access to information publicly. So, rather to la so nilitum ke claim ahok he wo an chun chema ke nalitum la arni si niang bong nalitum kandu ko beta la website long damte nalitum ko hi glong ko lapen puri ekta langik tha lapen ahok alam ko bima chini tha non la